nongeye ko basuhuza inshuti bakunzi ba channel yacu tubana igihe cyose. Nongeye kubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Haba abari mu abadukurikira bari mu Rwanda ndabajuhuje cyane. Abari mu Burundi ndabakunda cyane. Abari muri Congo Kinshasa ndabakunda cyane. Abari Mozambique nabo ndabasuhuje cyane. Abari muri South Africa, United States, Poland ndetse no mu Buhinde mwese mbifurije ibihe byiza. Nongeye kubifuriza ikaze. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru yiriwe acaracara hirya no hino ku isi, yewe no mu Rwanda tutahasize. Reka makuru yacu tuyahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo bita Jacques Purusi, uyu nguyu akaba ari kuvugwa yuko yaba yongeye yifuje kuba yahunga akava muri Sud Kivu nka guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu guverineri akaba hari igihe cyashize ariko hashize igihe kinini cyane, aho yageze kuvuga yuko yarafashe inzira ahunze yerekeje mu Burundi. Ubwo hari ibinyamakuru biri kuvuga yuko ashobora kuba yongeye gutekereza kongera kuba yahunga akava muri ntara ya Sud Kivu, muri Sud Kivu, mu ntara Kivu mu Majyepfo, akaba yahunga kubera M23. Bavandimwe ngo babwire ko ibingibi atari ukuri, ibingibi ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo uyu Jacques Purusi nk'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyepfo ntabwo arimo gutekereza kuba yahunga, na cyane cyane ko muri Sud Kivu hari ibice byinshi cyane M23 itageramo. Ahubwo akaba uyu mugabo arimo ashishikariza cyangwa se atari ingabo mu bitugu abawazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi ndetse na FARDC kugira ngo bakwirukana umutwe wa M23. Murumva ko rero ibyo barimo gutangaza atari ukuri. Kandi nanone M23 biravugwa yuko yarangije kurasa umuturage hariya muri Sud Kivu, umuturage waramanitse amaboko. Uyu akaba ari umuturage byagiye bigaragara ku mavideo atandukanye aho yamanitse amaboko, aho yapfukamye hasi akamanukira amaboko asaba imbabazi zo kuba atahagarikirirwa ubuzima arashwe. Ahangaha bikaba byagaragaye yuko umusirikare yaje amusanga, n'ubundi nubwo yamanitse amaboko byaje kurangira amurashe. Ariko amakuru atugeraho ni uko avuga yuko uyu muturage arwariye kwa muganga, ariho bari arembeye, bivuze ko atahise apfa. Mu by'ukuri iki ni igikorwa cy'ubunyamaswa, ni igikorwa kigomba kwamaganwa n'amahanga yose. Abantu bibaza impamvu abanyekongo barimo kugenda bahura n'ingaruka z'intambara mu buryo bukomeye cyane, kandi mu by'ukuri nta kikosa bageze bakora, nta cyaha bageze bakora, bari kuzira ingaruka za politike. Kandi mu by'ukuri aba baturage ibya politike ntabyo bazi. Nk'uyu muturage warashwe yari yamanitse amaboko, nta by'intambara azi, nta mbunda yari afite, nta cyuma yari afite, nta nkoni yari afite, ariko yamanitse amaboko aranga n'ubundi araraswa. Bivuze ko bari kuvuga ko ari M23 yamurashe. Ibi kandi bikaba byabereye mu maso y'abantu kuko hari kamera, ngira ngo mwabonye video uko byari bimeze. Iyi ikaba ari video iteye agahinda cyane. Reka makuru yacu tuyakomereze mu Rwanda. Mu Rwanda umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda bita Ronald Rwivanga akaba yatangaje ko abarwanyi ba FDLR kuri ubu ngubu bamaze kwiyongera cyane, aho bavuye ku mubare w'ibihumbi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Bavuga yuko izi ngabo cyangwa se uyu mutwe wa FDLR akaba ngo uteje ikibazo u Rwanda. Uyu mutwe ukaba bavuga ko ukomoka ku bantu bavuye mu Rwanda basize bakoze genocide, hanyuma bahungira mu mashyamba ya Kongo, aho kugeza ubu ngubu bahamaze imyaka 30 yose baba mu mashyamba ya Kongo. Ronald Rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda atangaza ko aba basirikare ba FDLR bari mu bice bitandukanye bya Kongo, aho baherereye twavuga nko muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ndetse bakaba mu ishyamba rya Kibira mu Burundi, aho iyi shyamba mu Rwanda ari ryo twita Nyungwe, ariko muri ryitwa Kibira.
bavuga ko izi ngabo, ibi niko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Ronald Rwivanga avuga ko aba basirikare batojwe kandi bahabwa ibikoresho na leta ya Kongo, ariko ibi ngibi bakongomani bakaba babyamaganira kure, bavuga ko ibi ngibi ari ukubeshya bitigeze bibaho. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda akaba atangaza ko izi ngabo za FDLR iyo byakomeye ngo zivanga n'abaturage, bakaba abaturage ba Kongo, aho batangaza ko kandi mu gihe cyashize ngo hari abo batwikiye ibyangombwa bahawe na leta ya Kongo, kandi mu by'ukuri ngo ari abo muri FDLR, ariko bakaba baragizwe ngo abaturage ba Kongo, ariko Kongo ibi ngibi ibyamaganira kure. Reka dukomereze amakuru yacu ku binyamakuru mwabonye biri bivuga ko M23 kubidafata Buvira ari icyo bita gusuzugura, ari kubera ko yasuzuguye abarundi. Tubibutse ko abarundi aribo bari muri aka gace ka Buvira, aho bakarize ku ngufu izo arizo zose zishoboka. Ibinyamakuru bikaba bitangaza ko harimo byatangaje ko M23 kudafata Buvira ari kuba yarasuzuguye abarundi, n'ubundi bona ko ngo Buvira nta kintu byayimarira, aho igomba kuba yafata Kinshasa n'ibindi bice nka bya Kisangani. Bakunzi bacu yamubwiye ko ibi ngibi ari ikinyoma cyambaye ubusa. M23 ntago yanze gufata Buvira ari uko iyanze cyangwa se isuzuguye abarundi, ahubwo M23 yagiye igerageza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ibe yafata Buvira, ariko biranga bibi by'ubusa, biyibana ingutu. Ahangaha muri Buvira harimo abarundi ndetse na Wazalendo, ye na FARDC na irimo, abakaba barakoze urukuta rukomeye cyane kuri M23 kubitaho igasanga bidashoboka. Abi rero batangaza ko M23 yanze gufata Buvira kubera ko yasuzuguye abarundi, ibi ntago ari byo. Abarundi barabizi neza ko bagomba gucunga kano gace, kuko M23 iramutse kagezemo leta yivanga na twirwaneho ndetse na Red Tabara y'abarundi, bityo bakaba batera uburundi ku buryo bworoshye, kubera ko aka gace gateganye n'umujyi wa Bujumbura. Ibi rero nagira ngo mbasobanurire yuko ibi ngibi atari ukuri, ahubwo ari ukuba M23 itarabona uburyo bwo kuba yafata Buvira, na n'ubu abarundi bakaba barayibereye urutare. Bakunzi bacu dukomereza amakuru yacu ku abanyamakuru bamwe batangiye kuvuga yuko SADC mu kimwaro cyinshi ngo yasubiye iwabo. Kugira ngo aya n'amakuru mwamye mubona iriwa caracara hirya no hino ku binyamakuru atangaza ko abasirikare ba SADC muri riteko nini cyane zo mu Rwanda zabafashije mu ngendo kugira ngo babone kuba yerekeza mu bihugu byabo. Nagira ngo bamenyeshe ko iyi SADC ntabwo yaje muri Kongo ije kurwana, ahubwo yaje gucungira amahoro, yaje guhagarara hagati y'abarwana. Abo barwanaga ari M23 ndetse na leta ya Kongo. Abanyamakuru bamwe ati SADC birangiye M23 itumye SADC itaha. Ntabwo M23 itumye SADC itaha, kubera ko SADC yari yifuje ko M23 yari yifuje ko SADC yari kuba yaratashye mu mezi nka 3 ashize, ariko SADC igomya kubyangira. Bivuze ngo gutaha kwa SADC ni ubushake n'umwanzuro wafashweho, wagiweho inama n'abayobozi ba SADC ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bagize uruhare mu kuba hari ingabo zimwe za SADC zirimo kugenda zitaha, ntago ari M23 itumye SADC itaha nk'uko abanyamakuru bamwe biriwe babivuga. Amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi muri Kongo, aho bavuga ko inama nkuru y'aba episkopi bo mu gihugu cya Kongo bari mu bantu bari bateguye umugambi wo guhitana perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Iyi nama nkuru y'aba episkopi b'abakongomani bakaba nabo ngo baragambanye, bakaba muheruka kubona uwo bita Cardinal Mbongo agenda cyangwa se atembera mu bice birimo M23. Ahangaha akaba yari afitanye umubano udasanzwe n'umutwe wa M23, bivuga kuba bavuga ko nawe bari mu bantu bapangiraga ko bahitana Felix Tshisekedi, atari ibintu byo kubeshya, kubera ko bavuga ko uyu Cardinal Mbongo
ari mu bantu ba hafi bari bari kumwe na Joseph Kabila ndetse na M23 bapangaga kuba bahitana Felix Antoine Tshisekedi, ariko umugambi ukaza kubapfubana, Imana ikaza gukinga akaboko. Amakuru yacu tuyakomereze ku Bufaransa, aho Perezida Emmanuel Macron yashimiye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, abashimira ku ruhare bagize rwo kugerageza kurwanya umutwe wa M23 cyangwa se kwirukana umutwe wa M23 mu gihugu cya Kongo. Uyu Evariste Ndayishimiye akaba yaragireye uruzinduko mu gihugu cy'Ubufaransa, aho ibi ngibi yabiganirira Perezida Emmanuel Macron. Emmanuel Macron akaba yarashimiye u Burundi uruhare rwagize ndetse n'abarundi muri rusange, abashimira umuhate bashyizemo kugira ngo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagire amahoro n'umutuzo. Dukomereje mu Burundi kandi, uwo bita Apotre Mbayahaga aratangaza ko yishimira intsinzi igaragara mu mugambwe CNDD-FDD. Ahangaha ni mu matora amaze iminsi abaye, aho atangaza ko CNDD-FDD byanze bikunze ifite yatsindiye imyanya myinshi muri guverinoma y'u Burundi. Uyu Apotre Mbayahaga aratangaza ko umugambwe CNDD-FDD nta bandi bantu bashobora kuba banganya amajwi hano mu Burundi, bitewe n'uko uyu mugambwe ngo ari umugambwe abarundi bose bibonamo kandi ngo uyoboye neza igihugu cy'u Burundi. Mbayahaga abajijwe n'umunyamakuru itandukaniro riri hagati ya CNDD-FDD na FPR yo mu Rwanda, hari ibyo yatangaje. Ahangaha CNDD-FDD bitangaje ko ariyo igira amajwi menshi cyane mu Burundi, kandi no mu Rwanda naho akaba ari FPR nayo igira amajwi menshi cyane iyo habaye amatora. Abajijwe itandukaniro riri hagati ya FPR yo mu Rwanda na CNDD-FDD yo mu Burundi, Mbayahaga atari indimi yatangaje ko CNDD-FDD ari umugambwe abarundi bose biyumvamo, ari umugambwe ufite ngo ubwisanzure buri hejuru cyane, aho buri muntu wese akora ikimuri mu mutima aho kukibwirizwa, mu gihe ahandi ho ngo nta bwisanzure bugaragara cyane. Uyu ngo Mbayahaga akaba yatangaje ko umugambwe CNDD-FDD ari umugambwe uha abarundi ukwishyira kwizana kw'abarundi, bityo bagatora ibiri mu mutima wabo n'ibyo bakunze nta bahagaze hejuru. Ibyo ngibyo nibyo Mbayahaga yatangarije umunyamakuru ahari mu gihugu cy'u Burundi. Sosiyete ijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu bijyanye n'ikirere ni mu Buhinde, ni sosiyete y'Abahinde itwara abantu n'ibintu. Iyi ndege ikaba yaje gukora impanuka. Iyi ndege yahagurutse mu masaha 4 itarenze 9, aho yageze mu kirere, ihagurutse ku kibuga cy'indege bita Ahmedabad ni mu Buhinde. Mu minota mike cyane iri mu kirere itangira kugira ibibazo. Pilote w'iyi ndege yatangiye gusaba ubufasha bwo kuba yatabarwa kuko indege yagize ikibazo, ariko mu by'ukuri ntacyo byeze bimufasha kubera ko n'ubundi impanuka yanze ikaba. Iyi ndege ikaba yikubise hasi yamanutse irahubuka ikora impanuka. Televiziyo zo mu Buhinde zikaba zagaragaje indege aho yaguye iri kurekura umwotsi mwinshi cyane, bigaragara yuko yagurumanye. Ahangaha hakaba harimo nyine abagenzi 242 bakunzi bacu. Ntituramenya niba abagenzi bose bitabye Imana muri iyi ndege. Mu Rwanda, Olivier Nduhungirehe intumwa y'u Rwanda cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda atangaza ko kuba hari amasezerano cyangwa se ibikubiye mu masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo birimo kugenda bitangazwa mu binyamakuru bitandukanye, bishobora kutazagira ikintu bibyara cyangwa bitazagerwaho. Ibi ngibi akaba yabitangaje atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kiri guhuza u Rwanda na Kongo mu bikubiye mu masezerano harimo ibyo bagiye batangariza ibinyamakuru bitandukanye. Ibi ngibi bikaba byahamijwe n'ikinyamakuru Reuters cy'Abongereza, aho gitangaza ko
mu bikubiye muri aya masezerano harimo kuba u Rwanda rugomba kuba rwakuye abasirikare barwo bari ku butaka bwa Kongo kugira ngo ano masezerano abe yasinwa cyangwa se yagerwaho. Ibi ngibi Nduhungirehe asanga ari ibibangamiye amasezerano ku buryo ashobora kutazagira icyo abyara. Bakunzi bacu, reka tukomeze n'ubundi amakuru yacu mu Rwanda, aho u Rwanda rwakiriye inyamaswa bita inkura. U Rwanda rwakiriye inyamaswa bita inkura, aho bakiriye aho izigera kuri 70. Anga akaba arimo 28 z'ingabo cyangwa se zitari ingore, zikaba ari ingabo zikaba zaraturutse mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Izi zikaba zarageze mu Rwanda aho zageze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Zikaba zarimuriwe zarashyizwe muri pariki y'Akagera. Ibi bikaba bibaye ubwa mbere aho inyamaswa zivanwa mu bindi bihugu zikimurirwa mu bindi. Ahangaha izi nyamaswa aho imwe ishobora kubipima toni hagati y'eshatu n'igice. Izi nyamaswa kandi zikaba zaragenze cyangwa se kugira mu Rwanda zarahagenze ibirometero bigera kuri ikirometero 3400. Kandi izi nyamaswa zarageze mu Rwanda zitwaye amafaranga miliyoni 7 z'amadolari ya Amerika. Bakunzi bacu, makuru yacu tukakomereza n'ubundi mu Rwanda, aho bita Nyabisindu ni mu mujyi wa Kigali. Abimuwe muri Nyabisindu batangaza ko nta ngurane yigeze bahabwa zibafasha kuba bashakisha ahandi hantu ho kuba cyangwa kwimurirwa. Ahangaha bakaba bavuga ko bimuwe ariko mu gihe bakaba batarahabwa ingurane. Ahangaha mu mujyi wa Kigali batangaje ko bagomba guhabwa amafaranga 100,000 agomba kubafasha mu gukodesha mu gihe barimo kubakira umudugudu w'icyitegererezo aba baturage bagomba kwimurirwamo. Mu by'ukuri umujyi wa Kigali nta kirimo uratangaza kuri ibi ngibi abimuwe muri Nyabisindu bari gutangaza, ariko mu by'ukuri akaba bavuga ko barimo kugenda bakererezwa mu kuba bahabwa ibyabafasha kugira ngo babone uko babaho ahandi hantu, dore ko bimuwe muri ibi bice. Ahangaha meya w'umujyi wa Kigali ntacyo arimo aratangaza, ariko amakuru ariho nuko barimo gushakirwa umudugudu w'icyitegererezo nyine bagomba kuba bakwimurirwamo. Nshuti bakunzi ba channel yacu Afro Media TV, nahangaha dusoreje amakuru yiriwe acaracara. Ndagira ngo mbibutse gukanda subscribe ndetse na like, komateri kugira ngo tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Bifurije kugira ibihe byiza.